Musyi umwe kuma ngaliko sya Lunga Lunga kauntini ya Kwale nukwitya utethyo wa kuiva ndivi ya Sivitali nikana kunengwe umwe wa mwana wo na ula unatiwe kana unakwatiye mbanga kumana na mbua vala mwi wake wina Syumwa itatuyu wi Mortuary Sivitali ni munene wa Coast General inya wa Mwanake usuna ulani Josephine Musau nukuweta kana ando Musyi atoi na anyanyae ni matatite kusanga ilovia indi kuvikia yu sina vikia kwithiwa iya na vala wamya wetano kwi ando mango ya ulauma vikie kumatethya nikana makwate mwi wa mwendo wo na kana mamuthu musilivo chumani tuniwe Angelina Muse. Mututi Abel Peter Mwivi akomani na mbanga kwi matuku 31 mwaini wa 10 etino wa kuchelesa na kuvaluka akw'u kunia ya maka vala wa umeiye na kutoa Sivitali ula wiva kuvi vala etino wake kuenda ya wavikie kuthameswa Sivitali ni wa Msambweni na etina kuthameswa Coast General va Musyi ni wa Mombasa Otaundu Francis Kiokongumba una ula ni moto yu kuelesya ana usunu ogia akwata mbanga atelesa gwite ikunia ya maka abaluka na omia na hatu wana kutuwa wa Sivitali la ya wabuba kube na ito ya rifaro indi nwa rifaiwe atu wa Musambweni mwa mrifa amate Coast General na kupiki yabu kuma matuku 31 kana matuku 30 ayemwe no akomiwe katika ICU mpaka matuku 9 pala wa tutiye. Mwanake uwa ukuwa miaka 28 atiwe ni thayo matuku 9 mwaini wa 11 endi ni wa ICU vala mwi wake kuvikia yuyu wendi ni wa Mortuary tino wa Musyi ukwe mwane kuiva bili ya Sivitali na ila ni mbewa silingi ngili ya na yimwe. Na kuma atutia kwatia newekiwe nini Mortuary mpaka kuvikia o mundu na katika kula kumanda kuito kumbanye kuma kwa tuyi kuma kwa anana emeito wala mo bakube netwa kwatiye o kindu cha kuiva ya Sivitali nikenda tuziye kana netutona utetheka lakini o uweza kwetha bado kindi naweza kwetha no twa watu shoke tukongelele bina twatato sisia mbili bala twabungwetie ekabika ya bigete laki umwe ngili 16 mana monza myongwele anana nisombe zile ja tialete tutona kweva nikenda tutona nengwa mwe lakini yu kumilelebu bado no yambatite mundu Mortuary no kutala twende ona kweva mbesa. Josephine Musau na ula ni inya wa mututiani wa ume witano kwi andu mango ya ulau mavikie kumatethya kuiva ngalama iya Sivitali awetekana mwana wake ni wa unama maandhia na kumatethya na yuni matatite undu vatonyeka kusanga ilovye kuma kwi andu Musyi anyanya na atu indi ina vikia kuyana ni kita bandu athina wake mwana cha wake lakini akwatiye ajali ya kuteleza undu wa mbua na cha valuka kei katika kumanda alezi yake maisha ina pe kimwana kinena miaka 28 kiitotia ila ambapo nitukwata ita maumo maingi muno ma kumanda ni kwithia kimwana nicho kina tegemeo ya kungwata goko katika maundu ma kimaisha nditia utethyo kwa ula utona kwithia ena utethyo wa kutono ndethya ni kwate pesa ndona kuosa mwi wa mwana wakwa na kuthio muthumusya atone kwicha koko kwake na kundethya na Ngai akamwathima. Jacinda Nunge na ula ni mwendu inya wa mututiano kuelesekana no umio kamba wa makindu makuweni okete kuyumbanisya mathiko indi maundu mavikia kuma vala makule mavikie kutethwa ni kwithwa Musyi na atiwe utekindu kitewa na nyumba sio kuvitwa ni kiwu ni kumana na mbua nene na ila yende na kukusiwe sio ni kivathukanio. Nitwethi utiyumbania la twakwatie ripoti ino ya kamwana kaituka nane katutiye twayombania tuke kutethesya sister wakwa kana kukamathikone ila twabikie sehemu cia Mombasa twethie maundu mabadiliku momu yabidi tuumeane siona mwitu wa mwitu aline ya mchango aline ya kumfariji na kati wa halizu netakwa kimundu ndinaona ndu tona utethya numbe no kana bino tona kuoneka Musyi no tona uthika kana ko kunye kiyo chakwa
kwa ula wonde witha atusesie ula witha iwa sauti usu yumio kwa ngo ya kwenda umio musaada wake atethesie family no yumie kwa ngo ya kwenda tumise kana Mortuary tukakabikia na kukati Musyi twatato sisia Musyi wa mututiwa pai kindu kitwa na kuma kana kitwa na utewa kikatwa na Utethyo nduno nundu ni inakw'u nundu ambwela nene enumilile matiwa mate nyumba matiwa mate kindu yu atui waombana twatwa matethesia ona kuma manthe bandu ba wikalo nikenda tutwa sije kana itusia aiwingi na hivyo Brady Ouna na ula ni muteti wake Syumwa nthini wa kule serikali wa kaunti ya Kwale na ila ya kate kutumia ilovia ila serikali nene vathete kukitana na mbanga mbua nikana Musyi vikie kutetheka. Mama kama huyu sasa anahangaika hapa Mombasa, hawezi vile atakufanya kueva ile fees na serikali inaangalia. Mheshimiwa William Samuel Ruto na governor ambaye anahusika na mambo kama, naomba ufanye hima watu waweze kupata maziko na wasiendelee kuhangaika hapa Mombasa. Gilivoti ya vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Musau.